Bamwe abatura bo twashanga mu mwanya ugu nibagira ngo bagwerirwa akagwengo bitwa abashoma bahingurine umuri KYENJOJO. Umusoma wa boda abayire bayekerengana cyonka bagezaho bamutangatangisa bamwita eriyo biri hano ya mani abasoma babusebagana batwita yezimu uko minyeruka again cyonka tukamumanyirira wanka abirirenka Musayija berale n'abantu basatu bayiruka huye sigarigo ngo bamuhambye yasanga ASP Filimon Baseka uri umushuganisa w'abantu na polisi ya KYENJOJO yajemerere kikurweki itwe nka government tubane twenda umuntu yabaye no mushango hakiri nkalaine giyo bushumu tubane twenda umuntu tumukwate atugambere racket yona group ye yone yaro kutambara nayo ahabwo kugira ngo ibikorwa by'aba Boda Boda kwita bari kutebereza kuba bashuma byeyonjire umuhezi wa RDC yabwa KYENJOJO yaragana so kutahwe imishomo yo kwegesa abantu aha kutwareberagira mu ngaro polisi ngo habaho any alert bagezeho kugenda speed byango bayamba abantu because kuba kudelayinga abantu no bakutekinga advantage ikiniga kikeyongera bagakwata umuntu bakamwita okurugera hari polisi ya KYENJOJO okwiho kwezi kwa mwenda ba Boda Boda muri KYENJOJO basiya abantu bashatu babisire abo bari kutebereza kuba bashuma ba piki gasha kwa Daniel Bingana ngaho butare hamwe no kubaga empuno kumara emyezi ebiri bwanyuma yo kubarikaho okwendwara ya swine fever okurugirira habakugu endwara ya African swine fever nekwata empuno kandi zifumbiro bibiri byonka ayo turi kugambira 30 zahirize ku district ya Bushenyi. Abraham Muganzi ariyo mu Bushenyi.